Mas. Selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malah suhurta buhi sisihan namin na siya mo si sagoton. Maritehon ni rigapan sigano paribata. Paima ijalohita hata nyine bata. Pasada hita uhurta matonggo hita. Puji-pujian terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Kala ni tong ipasir-sirham hidup ni hurmu huban nami. Nagabi bohal ni partunduyon nami sonagi parguluhan nami. Bani sogoton pe Tuhan, patorang kamma hatamu huban nami. Asilambin irusihan nami nagabi harosuh nyurmu. Sidalan konon nami sa ganjang nyerion. Ase gabi anakmu matongon hanami. Jana bahen sangapmu maganup na inurjaon di tangan nami. Ibagas gura anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jalama nami rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang kurya nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rigapan sigano paribata bani sadarion. Senin tanggal 20 November 2021 Aima tersurat bani Yesaya bindo 40 ayat 3 nama katahon sonon sora na dilo-dilo pasirsir dalan ni Jehovah ihalimisan bahen pitor dalan na bulon bani na batata itanoh dorging bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu urahdo yarusihita hataon sangga ipada sutongah-tongah ta boy ibotoh kita sonaha sa sitong ni dalan na bolon sonaha sa sitong ni tanoh dorging tapi ibaga situasi ni bangsa Israel sangga ibaga sa buangan Babel on aima sada hatotapan atape sada panotap na iberene bata marhitehon ni Nabi Yesaya jana gabi apo-apo kubani sidea bahasa langadong sa sitong ni naboy mangambati haluakon ni bangsa Israel sangga natarbuang sidea i Babel bani panoram ijia tapi napurlu aima maningon parlobe do hapeni ipasirsir sidea hadirion ni sidea laho mangalo-alo laho manjalo haluahon in dos doai Bapa Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus porini adong mana membere hubamu si panganon na matin porini sona hape matin ni si panganon ay anggo uhurmu ibagas pusok nyurbag na bagal ope rah lang matin jana lang mardai hata ay sonay age si panganon na ibere ubamu. Ay maase, ibagas parguluhan ta sigano pari ipasingat dokumani hita. Porini pehita lau hujuma, porini pehita pagodang-godang kon niomba, porini pehita makorjawan orjata sigano pari. Bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Dingat kita ma, tardilo dohita, laho, pasirsir hondalan bani Jehovah jana pasirsir hondalan ay maningon do hapeni ididah kita bahasa nebatado na roh na laho manuhita ibagas parguluhan taon jana nebatado na siyol roh manuhita ibagas parguluhan ta sigano pari ay maase maningon na parlube sa hali asibuy hapeni ididah kita. Naibata na siyol manuhita ibagas parguluhan taon. Maningon do, tangi, pake, jana ipardiate hita. Sora ni naibata na dilo-dilo, marhite cuak-cuak ni. Totu pasal on, bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon maruji-ruji do hita ibagas guluta sigano pari. Kira-kira juak-juak na sonaha ma napadaskon hata ni nebata asi itangihon ham halani pakaian ni do halani pentar ni marsahap do halani hinadongan ni do halani kuasa na dong bani do
halani hajagiahon ni pangidangion ni do, bapainang nelongan ni bagas Tuhan ta Diyos Kristus. Nasonanga pe juak-juak ni nebata, atap ia poyut, atap ia merpakaian na lusu, lang maiga, bapainang nelongan ni bagas Tuhan ta Diyos Kristus. Ulang ay gabi si pangambati bata, laho manangihon sora ni nebata, na dilo-dilo ay bata. Halaniaha, didah kita ma, bagal ni holong ni nebata ku bata. Idilo do hita merhite juak-juak ni parlobe. Idilo do hita merhite hon ni suruhan ni, aha artini ay, ase rama tongon hita parlobe, membuka uhurta. Usido ay bapainang nelongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo siol roh masada kepala daerah hubani sada daerah. Maningon do hapeni ibagas kerelaan apa hasil siron na borsih do. Haganupan masyarakat na ijay, lau parandang kondalan, lau parborsih kondalan. Ulang ma kepala daerah na roh ay sandiri mamaksa rakyat ni lau paborsih kondalan hubani. Toto anggo ay domma marhasoman ringis apa marah. Sonai ma nabinahin ni nebata hubata. Isuruh do juak-juak ni dilo-dilo hubata. Laho pasirsir kondalan, laho paborsih kon uhurta. Bahin ianan ni Kristus Marian ibaga suhurta. Toto maningon maruji-ruji do hita bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sonahan ani hita. Ipardiete hita do, itangihon hita do, ihorjahon hita do, jana ipabayu hita do tongon paruhuranta. Sangga itangar hita juak-juak ni nebata, padaskon hata ni nebata na dilo-dilo bamu. Ase marhamu bahon ni ukurham, ase marhamu bahon ni ukur hitaon. Ay ibagas samu bahon ni hurta ay do, ipasirsir hita, iyanan na pasing. Bani naibata lahuman rajai uhur apa pikiranta. Ay maasin na padua kon bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Purini PHP ni mahol tumang. Namasa Rosya Susane do pa kon hita usih songon halimisan perguluhan taon. Maningon do HP boy jupah kita. Maningon do HP ni ibu kahita. Maningon do HP ni sagala si panlanglangi na boy mangambati na bata masuk hubagas urta. Maningon do igici kon hita jana ipadaw kita rosi yambu kon hita haganupan ay. Jadi maningon do HP ni boy dapot kita dalan agepe ihalimisan hita mardalan nuan. Halaniaha ay do na rusukon ni nebata ibagas 10 taon. Ulang gabi galik kita. Maningon do HP ni, maningon idida janaboy dapot kita. Agepe ihalimisan 10 taon. Lang adong kimungkinan adong jupah kita malas niur. Tapi maningon jupah kita do malas niur ay ma nahumbani na bata. Ay maasi bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Hapo-hapo na bagal do ay bata. Ibagas naman dala ni guluta si gano pari. Langkape ni anggoy hatahon. Pasirsir madalan ba ni Jehovah. Mararti do ay. Dalan ni Jehovah maningon do hapen ipasirsir hitam marite gugota. Lang. Tatapi sada na pasti na maningon si Horjahonon ta. Lau pasirsir kondalan ba ni nebata. Ase Marian ibaga suhurta. Maningon do hape bapainang ipaturuh kita uhurta. Jana ipaunduk kita dirita ilobe-lobe ni nebata. Laho manjalosi. Ase iya matongon na tondok ibagas uhurta. Ibagas parguluhanta. Ase gabe parrupe hita. Bani haguluhan si sadoka ni dokani. Rossi bani arisi magirape. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami bamu Tuhan. Bani hatamu na pondok ini. Nadop manlukari uhur apa pikiran nami. Bahasa ganup ari ganip panorang dotongon Bapa. Ham dilu-dilu huban nami marhite juak-juakmu.
Asi ipasirsir hami dalan bani parohmu ibagas perguluhan nami si gano pari. Sunay agay bani parohmu bani ari si magirain. Halanyay Bapa, tondok maham tongtong marhiti tundumu na mapasingin. Asipurini pitongon songon mardalan ihalinisan hanami i duniaon. Tapi tetap marguguh kanami tongon Bapa. Rappa konham sadukah guluh nami das kubani maranata. Amin. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni ne bata Bapa. Apa persoran itu dina pasing ma nama kasomani nasyam haganupan. Amin. Oras mo bata ganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat mo bata ganupan. Jana tetap mahita tangi bani sora ni ne bata nadilo-dilo merhite juak-juak ni. Shalom.